Pardon, welcome back my YouTube channel. Ini bang nili ningarong pit, pisin ningarong mah pelutang te, la nili YouTube channel sitame, monetize long chitlo. Asa monetize siapane ko ano ne kisung, YouTuber bang sok siapane, karju nang thana bang we, pas app long non, messenger long non ni karju, message kipi, nang lang shot po, nang reply play. Oh lama pu. Nilimina ni YouTube long lang pen ko son si ke klem nang hima pu ni nimena chiklem det lo akam ta chunchit lo lasi aje hak YouTuber mat pudam ji je ko pisi nang than more lo message pipen pisi nang reply de lo lason alam kar junte ko pisi nang than selere lo la polo tam te ni pupo la ke ni pen nang thek det na ni pen apa frang jet na kalite ni bang flop hak pu ni pen la nak thek jet na yo so aning kama tha joy ni si acha YouTuber tumke nang than the delo nang long dun lok na ro he yo la so aning du ko asela so aning ki ho bang ka de nang ji athema kar bi hijan pulon te kar beng long ke do an sami thek et re et nang ji asi che than se roi nang ji pasi nili afrang nili hala Facebook long hala monetize pantani ko anoni karju mo sami ni hala arta cho arjuna la ta nang than mang we latan Facebook bang ta nili nimena cheklem det ni ala monetize tami nimena cheklem de pen nili nimena cheklem pen ali sami dolo chun tami chun chitlo desi tangka si tami ing denge thoman chepalong pon lo jo nimena kabor i pen bang phan arju je pin pen nimena chepalong pon lo ta pen nimena chepalong pon ateng si ala pusil dam bom bang bom lo la pen kadu kabe tum sami indut bahini tum nang karju do indut bahini tum nang karju sitami nili thandun lo nili ning ajak tumke do je poisa lan anang ji tangkalan anang ji pu ka demand do bon same nili ke lahi demand me athema bangnon athema nili akor do tinang thanji jo athema chinghon se roi nang po athema emina le che than se roi re purutang pe komasi nang thanji lang mati mina kar bhiyan plante anutin selme video selamenta ali chipaduduna atema YouTuber non Facebook long non na hok le video selam sami ke thek the son an ke che than se roi nang po nili anut phan karju na reply bang we mo sami nili Facebook long non YouTube long non YouTube long ma ke monetize long chit lo la pen nang litum akang hon support pen pini arni an ke suri ke thom mate 3000 3k subscribers sami nang play chit lo nili hat tu ke pleng hut pen lo nili ke kang khan celebration jipu on sami nili hem ka vedet ni thang ni khi ni dat ka vedet pen jo un idet lo asi apor ke mission aw sini lipulo apor mission hunam phama ke bor ipon po 5k nali to makang hona support un tha 5k subscriber ke pleng uplo te nili kek stami ing than pon po athema ija kong ka ve join ni lo nili hat tu ke hu pensi ke mang lo ke kang khanji pu subscriber athema nang tum rat ahir jume nang support join ni pini wan ning arong lo nili stami pini pen ba ke YouTuber cheman dun lo athema YouTuber polerang te la video upload boy la phani YouTuber pudam rakli athema monetize long nang ji YouTube long pen monetize long nang lang an si YouTuber pu ha YouTube asor nang hok pon ji YouTube te matum he ansi YouTuber pu nang hok pon pu asi kadu ko sami monetize long da prang yi phansi video keme content mission nang ji nili sami afrang a channel do hala sami heng no daklo athema copy ma pulong te reuse content copy series content do ko ma pulong te la ke bang video kang hu bang video ka download dun pen emna channel long ka cha upload thu la ke reuse content po aja tum do bang video infudun po bang video download dun po upload dun po bang video infudun po YouTube long bang video infudun po download dun po am tha channel long cha upload po so video la ke rank e YouTube channel rank e so channel ke bang ke heng no dak ji nangli video kang hudun pen download chok lo copyright velo bvr lo nang la so video pen ke na ke monetize silong le athema reuse content bang video ska hudun pena asi
bang video kang hudun pulutang telake nali mo nang kai telake monetize si dong lelo atham na accept silo nang channel masin nang block check po batayong ong pulutang te isi dolan nali non nali use bom upload bom copyright bang video lo si kang hudun lo la monetize bang reuse content ko po no si ako reply dolan ako nang tumla he video delete tu nang po nang methang akimia content ci salam tu pen ako ala sud hala wastam pa playing tu nang po ante re-apply tu long po asikado ko vistame content bang mesen nang ji athama YouTube long aron su pit YouTube long aron ke su ong si ajak tum ke YouTube long ke claim ka eri tum tame dolo athama hala Facebook long tangka kalong tum do pit mati athama YouTube long ke iri asi Facebook long bang wang ad lo Facebook ke sinon make ong munak lo asi Facebook long tame non ke angdeng ong ore lo athema lok tame ching pudere lo athema non make Facebook long ka use tum si afai ong munak lo la hello lasin nili ke thanam ji pa bang ke la an hello isi nili ning ke oi pit tema inut bahani youtuber tum nili chu arjun nak monetize phan ane kisu mosame nili ke claim pen isi bedet henu bon ai pu kaciri la monetize mande kaciri tak ber peng tin henu lo bon jo lai ning kama that fe kluk mosame ni YouTube long lang pen pu pen selam det lo chun chit lo la sinona bang ke la monetize ad pen ke tangka long phit phelang nili samin non hesi monetize la tema monetize pen alah nang lika upload tang video ci earning lang advertise bang lang so advertisement si tangka ci earning po an si nang litumalo AdSense di Google AdSense apply nang la tema Google AdSense ke apply ke $10 an pleng nang jip sip po ala nili YouTube long ke lang ateng pulu tangte nili non ma ke badu phan samini chikin tung telo badu phan samini li arjun tung telo ajat me henu same arjun chelo athema karjuita nang reply bang we nang thana bang we cho arjun nak na yo nil same nimena che bor indelo lasi nang tum same kadu ko vis same di labang phan cho arjun jong si nang reply play pulu tangte nang mena che claim den YouTube long lang no nang mena che claim den ase kadu ko stame mena che claim rap sikeni thema ime thang si thek thot pu mena che claim det pulu tangte bang phan chi ki yok phlot lo il stame non ke bang phan chi ki kelo nimna si che claim det lo anut phani karju ang thana bang we det ke ase nang tum dan ne phan arju ta me ne ge nang than ji athema ne son ke thek pen an se nang tum aprang le bot iponon ne pen an se ke thek le nang tum che paklang ponon athema karbi tum ke ching thur ke complete lang asi karbi tum ta YouTuber do piting athema video salam chenglok ajat paklang pitang ji asi nang tum same thek thek son an same ne fan arjunon YouTube non Facebook non copy si kisung ma pima problema na arju tame ke me ka hengno che thanang ji thema la so video mang ke upload no ma thai che than se roi ning ji asi $10 kapa pleng ye phan nang tum video bang nang lang dun sip no thema la pa pleng lo pulo te Google AdSense bang apply ne lo asi non ma ke dollar bang che earning bom la pleng da po apply me da po asi la Google AdSense apply lo pulo te an si bank account long bang tangka nang che thap po an par ke YouTuber po che hok dun me lo la monetize long le ko pen YouTuber pu chipudu nang ne dei ha asi nang tum akhir jumi kai kita nang tum nang support dun ver pu pusi nilin pen ning khelo asi athema rat akang hon support seroi nang tum yong si so channel fan subscribe lang te subscribe henu